iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Nagpigsa dahi ti abagyo nang talapos kada tayo diti Cagayan na kay. Bul nga ron. Awan manan manamna mga apit. Awan maaramidan tayo. Tinapatag, awan ko mati madisgrasya kada tayo. Agpaisot ako na. Tirigat na. Awan manan maibayad iti na utang mo mainusar mo ang nagtalon. Bul nga ron. Utang man siguro amin na nakutit ako na. Kasan nga rodan? Kit, anyang kapilitan na, ngumutang na tao. Tano saan tayo nga raminan na ita? Awan mo ti serbina. No saan na maabunuan, kan mapasuyutan iti pangpaksat ka dagiti piste. Dagiti pagay. Apos ta grade 12 banti anak mo nga inauna. Ay, awan karot bagat. Anya ti aramidan talakay. Ay, kit, ulitin man yung tagtalon na. Parang makatsambatay tumot lang, iti third crop. Una? Ay, makapasadot pa'y kitin tagtalon no kanayon ba't amadadaot nagpampanugan. Anya garod nga iti mabalin tayo. Kat gagangay mo't adidigrada kita. Uwan nga ron nanang. Parikot ko manin ti pagkutanga kiti may gatang iti abono. Ay, kasano nga rodan? Kat mapanak manin ako ni Mrs. Beloria. Barang nayunan natin na utang ko kinkwana. Ikad na ka nga takot. Saan mo mo't anabayadan ti utang mo iday? Muna mo't tirason na sana ka makabayad. Awan mo't kiti Sa bagay, man nakaawat mo't kiti daya tao. No di nakapautangan, at sana ka makatalon, yadadan, sana ka makabayad kinkwana. Sa bagay Saan tayo mo't anagayatan ti kalamidad? Alang nga rod anak ko. Mapankan to pangibaga ka ni Mrs. Beloria. Ni maturi daytoy. Apay nga ta? Hello, friend. Friend, kumusta kan? Ay, daytoy. Marigrigat lata. Nang ro na ita anakaro a dinalapos ti bagyo. Ay, malagip ko nga menti. Naitchat mo idi kanyak, akayat mo mati aga abroad. Ha? Ay, uwan ko Ay, kasta unay nga min anam sa akan ti bagyo diti probinsya tayo, Cagayan. Uwan nga rod, friend. Isot ko na nila kay. Apay, adda ka din employer ko? Uwan, friend. Tila ang agency ti mangipag na iti papeles mo. Kasano nga tan, friend? Kaawan mi ita. Awan gastos ka mang kompleto kadagiti requirements ko, agraman passport ko. Di kagdanag, friend. Tulungan ka. Bayagan nagtulatan dito Nagsayaatan? Ay na, agyaman ak, friend. Sige, friend. Orayam ti patulod ko nagsapa. Sige nga, Rod. Mapan kay dito kay Giraw. At the branch office ti agency tayo ijay. Wan, kat ulitak manan ti agyaman kan ka. Awan anyaman na, friend. Sige, takasaritak to nga, Rod ni Romeo. Masapol ka di ay, madayo ka. Kayat ka atulungan. Isupay mo timat katak Barang no saan tayo nga agutang. Agiin na dayo tayo. Agiin nanos tayo, alakay. Kas itinakunak, grade 12 banti na o nga anak ta. Agkulehiyon ton. Taktakulan ti gastusan na. Sigurado kay ti dayta? Wan. Ang ado ti mangibagbaga anarikat ti biag ti may siyang DH no OFW. Nang runan makatumpong kay ti balasubas nga amo. Saan ka nga agtanag? Kaya para laang kadagiti anak ta. No siya klaan. Oray saan kan ngumadayo? Ada ka kasi ti apo. Barang no dan tumot lang kasat tayo nagtalon. Di nasayaat. Nasaysaya at mo't lang mapanak, tamatulungan ka amang bayad ka dagiti adun nga utang talakay. Sige. Si kalata. Ngam ni.
Di mo kunaan, ngibabawon ka iti abroad. Wen ka ti. Saan ka ngagtanag? Kasi tinakunag. Agiin nanos tayo kuma. Nangronakan ka. Uray tatamat ni tatang akadom amang kita kadagiti uping. Ala, agan anad ka kung mga rodi di ay. Wen. Ngam na pangkalaan tayo ti gastusan. Amumat nga utang amin na nagasgastusan tayo ita. Di kagtanag. Pautangan nagtigayam ko. Tas sakto laangan bayadan kan kwa na. Oh, nagsayat man ti kayo mo. Kan may sa ti agency mi. Iso amang namnama ka na saya at ti agbaling nga amo. No, siya klaang amay saan ko man anasken nga umadayo ka pa anak ko. Tatang, kahit ko lang atulungan ti asawak. Ag-college ton tinoon na nga upuyo. Wen nga rod anak ko. Amok ka narigat alabanan ti iliyo. Kan narigat ti agpatagabo. Ngam, ano sa kamin dagitoy? Tabarang makalong out tayo matlaang. Basta nagsaritaan yung lakit ti anasaya at iti asawa pa. Wan tatang, saan na kumapalubusan ngam inlawlawag ko na saya ati amin. Gabnay, agan anad ka kumay jay anak ko. Nang ronakit awan makatulong kang kay jay. Saan nakmat nga tabaybay anti apo, tatang? Wen anak ko. Iso ti pagkidawan iti panarabay. Nagsaya at abiyagan nga inukas ta pare Romeo. Uray saan ka ngagtalon? Oo, madimot agtalo nakbat lang nga pare. Kahit naklang nga tulungan, marag no makalong ako mutla da taon. Sa bagay, kasta ti agasawa. Ngam no siyak lang ti masurot. Saan ko akayat nga ginadayo kami? Narigat da ita pare. Nang runakit, basit pa lang ti tagibi mi. Uwan matkit di ah. Ngam agragot mo tamapan. Iso palubusak man lang. Padasan na, no marigatan, di agawid mo lang. Winulipasan na lang, ti kontrata na. Tarigat nga agpaiso ti agpatagabaw abalayan. Wen ay na, isumat ti kunada. Kamno talaga akayat na tulungan ti asawa na, nasaya at dayta balayan. Ngapno siya klaag ti masurot. Narigat nga umadayaw. Nang ronakit babae abalayan. Kuma, lalaki at agaprod. Nay, saan kan sakit di paboriti panagabrod ti anak mo? Kwa, abalayan. Ibagak man lang ang tipudno. Talaga ano siya klaag ti mapaturay. Saan ko akayat amapan agpatagabot ti anak ko iti sabali apuli wenno iti sabali anasyon. Kasta abalayan. Ken may sabalayan. Babasit pa'y dagiti anak ta. Sabali laeng no ina ti mga sikaso kadagiti anak na. Kaslaim bagamot na baybayan ti anak ko dagiti anak da. Awan kasta ngay magkakabalayan. Ay hala, nasayat nga ron numapan ni Crisilda. Tanong maminsan, narigat ti agtay-taya latan. Ne. Ang mga no sa bali tinagawatan may timbag ang kabalayan. Kaya't ko asawan, narigat tay asawa nakatanggay latan ti ima na. Saan nyo lang kuman yung bagbagati kasta tatang? Sigurado aglibbi-libbi manan ni nanang. Pudno mat anak kaw. No adarumbeng agabrod ket ti asawa mo ta isot lalaki. Amoy umot ngawan na turpos na. Iso nga ron di oray construction taado matagkasapulan iti riborar. Tatang, awan asam na nga gabrod. Iso Kan awan matlaang ti mga sikaso iti talon na isot agabrod. mala. Awanin makunakanak kaw. Basta awan ko matirum so apari ko. Gapot iyaan dayo manakaw. Ha? Rumso aparikot ko na yo, tatang. Ay, Ay, niya kumangay. adon ti istorya. May papan iti naginad dayo nga gasawa. Nang runa iti panagabrot ti may sa kanakwada. Lalaki man, wenno babae.
Adro, ti agsisina. Nadayomot siguro ang mapasamak ti kasta kada kami kin ni Romeo. Alakit, sapay la kumaa anak ka. Tay talaunay ti am kagamapasamak. Wan tatang. Tano siya? Adayomot ang maramid ko ti mang tulaw iti relasyon mi iti asawa. Amok na ita. Saan ko masigurado iti asawa? Mangnamnama kayo tatang. Babaan iti bendisyon ti Apo. Patsi katarabayon nak iti papan ko iti sabali a pagilian. Ibturak amin atuok kan rigat kan iliw para iti pamilya. Nakasagana amin ng friend. O di, nasayat nga rin no kasta, friend. Urayam laang ang tipling ticket mo, ah. Wanan Ay, bagmanta pinalubusan na ka ni Romeo. para iti pamilya mo daytoy friend. Ay, talaga matakasta. Sige, friend. At dan tumang sabat kan ka, manipod iti agency dito'y kway. One friend. Ay, amang ano siya pa'y kiti ati bawon ng tabos, amang sabat to ken ka. Gayim da nga men, ti agbalin nga amaw. Ta siyak ti pinagsapol da, iti agbalin na katulong da. Ta magustuhan da, dagiti amaw. Agyaman nak friend. One friend, sabten da ka mismo, ti amaw. San kang agdanag? Amok anasingpot dagiti amom, ta foreigner da matlaan. Taga Switzerland da. San nga Arab? Ay, nagsaya aton friend. Nagkasat ka, friend. Talaga? Amo. Ay, isurot na kapay ano, turta. Oh? Wen, kas kumakanyak, pasaray isurot na friend. Ngame, siyak tinanay, wano para aw-awer, iti kakaisun na nga anak da. Ay, nagasatak nga rod friend. Wen, friend, iso nga ikarkararag mo. Akas kasingpot mo dagiti amok, dagiti amo. Ay, sapay la kumaa. Wen, kas kanyak, may samot laeng ti anak da. Agtawan, iti sa nga pulaw. Kan siyempre, agtrabaho ka mo't laeng iti kondo unit da. Maano sak tirigat friend. Uray anya akita ti trabaho. Kunam lakit dino asino ti salbagalaklakayaday. Apay ngamin anag sa usao kayo anana. Ay anyakit nga rudan. No panunutan, pudno mati ko nada. Sakti rumpin ko mga gabrod, tas sakti lalaki. Padulabin. Saan anas kan kanyak deta? No talagang agsalukag ka, ay adalat ta dito, itay ko nada nga ron. Oray sa dino at dabalitok, basta amo masapulang. Lakit sa pala ko ba, tawan to tiron sa aparikot. Kan makaanos di asawa. Sumati nagragot. Kahit nasawan, anusan na? Naibag ko man na makaawid adagos no di na magustuhan ni Jay. Amo na mo't dayta? Kan... Ken, anya nana? Nawad, bayamon Jay bagak. No anyaman ti pampanunutan nyo. Patsya ka din tumaaramid ni Crisilda dayta. Kunak no na paano ni bakat mo pare Romeo? Saan ba pare? Ngam oras sa mawat na plane ticket na. Ay kahit mapano na. Nasayaat sa dino ka di pagilyan ti pabanan na. Kuwait ka naman pare. At dati gayim na ani Dory. At day jay. Kan iso tinangawag ken kwa na. Iso pa'y tinang i-recommenda iti agbalin nga amo na. Awan nga rod parikot na Kan sigon kan Crisilda. Gayim sa kano ti amo ni Dory dagiti agbalin nga amo mo't ni bakit? Nasayaat nga rod ano kasta. Kun nagasat, tadasang putan na ijay agayam kun am muna. Saan to may kawa? Huwag nga rod pare ding. Ni, may isa balik man. Rinugyang man gaya man asukayan ti bangkag mo. Wen, padasik man tagmulay ti mais. Bareng may tama. Kahit makabawi, iti pa nakadadal ti pagay ko. Uray siyak mat, mais ti mulak. Sapay la kuma, ta makabawi tayo matan. Nagdakkel apukaw tayo ti pan nakabagyo ti pagay tayo. Agyaman na, kain. Oh my God. Ada ija ti lukan. Kadwak ti driver ti agbalin nga amom. Ay, ada gayam driver da. Wen, dua kayo akadwada.
ti driver kan sika. Ngam, sabali apuli ti driver da. Kasta ka di? Wan, alala, oh my God! One friend! Anya ita, pinanawan na ka, anja sawam. Awanan ti kadwa medyo talaw. Okay lang na. May kawak lang. Tawanan o may mamalon. Kan kadwak ngagdalo siya. Ay ano sam ta pinalubusam ket nga rod. Para matkit di iti pamilya mi. Oh, ti ko nam kente. Liklikan na ati trabaho iti talon. Nauma siguron. Anya? Kentay jay, nawayan nga agampang. Ninanang. Papayakas tamot hindi bagbagayo iti manugang niya. Ay talaga mat. Adda sadsadot di asawa. Ay, hindi kay kumagsarita mo titikas ta. Sa nagaputawanan dito ni Criselda, kat kastamot ng tibagbagayo. Apaw? Saan ko ang magustuhan ni kastang ibagbagayo iti asawa? Amok ni Criselda. Di nan tumaaramit timang lipot kanya. Day, sus, kasano makasigurado ka? Kat aday siya dayo, makikita maya. Agtalaga kiti asawak, nana. Mabaling ka di. Saan tayo napagsaritaan da ita? Sige na. Panawang kayo pa'y tagudungat. Ay naman si Udo nga, maun. Mapanak gumatang iti abuno kanda duma ka sa pula kiti panagmula kiti mais. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naim baglaang tagpada ti day off ta, friend. Kat nakaumay ta dito'y parke. Wan nga rod, friend. Tapno makapag-relax tamat kalpasan ti makalawas at trabaho. Wan, friend. Masapul laang nga the day off tayo. Sa gudayan matlaang iti kontrata tayo. Wan Okay. Kumusta nga rin ti trabaho? Kumusta nga'y dagiti amo? Okay laang. Nagsaya at the friend. Nakananos da nang runakin ni madam ko. Nagkasat ka, friend? Akasam, engineer kan doktora dagiti amo. Wan friend, professional da. Kas matlaang ka dagiti amok, Professional da matlaang agpadpada. Sapay la ko ma, tasandang agbalbaliw. San mo't siguro, friend? Uy, kumusta nga dagiti pamilyam? San mo pa yan naawagan ita? Awan pa'y nga rod load ti cellphone ko, friend. Ala, kat usaram to'y cellphone ko, Tada pa'y mo't sobra load na. Hello, bakit? Naimbagman ta nakaawagan. May iliw kami kingkan. Saan lang ata kayo alakay? Naimbag ka dalot to yung cellphone ni Dory. Iso nakaawag akon. Naimbagman nga rod. Kumusta kayon kadagiti anak na? Datatan ka nanang. Nasayad naman. Mailiw kami lang kadagit ubing. Uray siyak lakay. Ngam agiin nanos tayo kumalaan. Bakit? Kumusta ka matitan? Kumusta dagiti amom? Kasi ti apo lakay. Naanos na. Oh, nagimbagan no kasta. Bakit? Lakay, baliwag tumanan ti umawag ha. Tawanan lot to'y. Hello? Ay, awanan. Napuda din. Awan siguro ang tilod ti silpon ti gayim na Criselda. Ngam sa nabali. Ore kaskas ano? Nakasarita. Ay, agyaman aktan saya at tinatumpungan ng amo. Nagsaya ate Lucas ta Romeo Baraok. Uwantang, sapay la ko matagnanayan ti kinasaya at da. Kinsa na marigatan iti trabaho na ni Criselda. Ala, tagin na anos tayo kumaa, Barok. Wen, nasyak makaano sa. Tanya nga rod nga eh. Talaga akasta, no kaya ti guminawa ako nada. Maikawag lang, tatang. Amukmit day ta, Barok. Maawatak. Kasta kumamot ni Criselda. Sapay la ko mata makaanos mo ti jay. Ni, nagtubong at gayang dagiti mais mo pare. Adda pa yan doa bulong da. Wen pare, mabalinan nga bunuan no may alawas. Sapay la ko ta, makasubot tayo mo't basay. Wen kuma pare ding. Wan gayam, kumusta mo ni Marie Criselda? Nagsarita kayon? Ay, uwan pare, imawag iti kalman.
Ket kasi di apo. Nasayat ka numod dagiti amo na. Nasayaat nga ron ano kasta. Sapay la ko ma, tag na na yung ti kinasayat da. Una, taadda ka no kasta. Nasayaat da ano na bait pa eh. Numinto na agangay, agbaliw da kat maparigat dagiti katulong. Sapay la ko ma, ta saan dang agbalbali pare. Ken maanosan ni bakit, madagong gunanang imadayo. Ikararag mo pare. Sa bagay, saan mo't kit ding agpapada tigasat dagiti mapanag katulong. Tadamot dagiti nasayaat nga amo. Alakit na saya, no kasta. Tapno sana sayang, tiginastos na. Awan parikod na nang. Tami nagastos na. Katisumot lang dakin birok. Tagga po iti sweldo na. Kaya, Umot. Tayong pautang amin tigayim na nga daijay dagiti kinastos na. kasta. Iso nga awan pulos inted ko a kwarta ginastos na. Tamo yumat. Awan na pulos kwarta mi. Pagyamanan tayo langan, tanasaya at dagiti natumpungan ng amoy dihay. Ala, sapay ko bata maanusan na. Kan maanusan da. Ha? Ang damot sa tanot niya asawam kay. Anya? Dumot! Iso ada jay. Na paano nagpatagabo? Tadinan manusan tiya kainaran ka nagkatuduan iti talon. Sabali manan ako naktibagbagayo. May sumot! Apay nga may nakasta kay mutan. Nagadon ti masaoyo iti manugang yo. Ditang awanan dito. Ay, awan. Nagiti apukit de. Ayan dan. May iliwak ka na kwadan. Ikot na panda nagadalan ha. Naimbag no saan da mailimot iti inada. Mailiw da nga rod ngam imbaga nga gan anos kan ibturan dati iliw da. Ta para lang kadakwa dati adayo ti inada. Oh, simurot kayo mo dito italon dadang. Huwag na nakaw. Nilala ti babaw no kamangyi iti merinda mangam andamot aramidin na. Masapul ka no amalpas ti homework na. Napasnek ngamin iti panagadal na tatang. Huwag nga raw na nakaw. Da kayo pa'y din tinagtaktak. Kan ni nakapudpudot yung tidarang tinit. Awan kan yaman na. Awan mo't ngamin ti asawa mamangyi iti merinda manakaw. Dahil tati pa kay kawak. Ay, Naman niya nga rod. Nag-anos na tao ah. ay kauwan anak kaw. Para mo titi pamilya mi ti adayo na. Nasaya at tamaawatan mo't dayta anak kaw. Wadak mapan nakabalin na. Saan ko akayat nga agiin na dayo kami tatang. Ay, kumaa. Nang runakot ni. 5 pa lang ti taon tinaod eh. Sana balay, ta nasingpot na kiti anak yaw. Dahil tamot kiti ti pagyaman ha. Natulnog da nga ubing. Kan napasnak na pa'y nga agadal ko na. Puwan tatang. Nasan la kumaan na dadaal dagiti pagay ko. Saan kumakas ti tirikat ti panagbiag. Nagdala sa din makal dagiti mais mo pare Romeo. Nakumplitog ngamin ti abuno da. Ken sibug da. Pare ding. No saan lakit da madadaal no madalapos ti bagyo. Manamnama tinapintas nga apit mo pare. Sapay la kumapare. Tan makasubot ma. Tani nagadon ti utang mi. Sana bali ta makapadalan tumutan ni Marie Criselda. Ay, ko ha. Saan ko pa ilang namnamaan da pare. Agbayad pa iti utang na itinagastos na nag-apply. Uwan ang inutan naman siguro abayadan da Ay, adakadakwadan ngagsalita iti gayim na. So, adyak pala namnamaan ti patulod na. Ay, no adda, ay, nagsayaten. Amo mo tirikat ti biyag. Talaga kasta pare. Iso nga ro dayan anos mo pa ilang tinautang ko king ka, pare ding. Kayat mo asawan, saan pa nagpatulon kat mo abulan na ijayan? Hindi mawag, mangipatulod ka no basit. Ay, no na nabinayadan ti utang na iti gayim na. Rason? Nanang, saan ka kumabot ngagsarita iti kastakan Criselda? Saan ko nga mo nga mamagano dumteng tutyal daw malipatan na kayo. At dayumot nga ta mapasamak na ita. Day, kasanaw ang masiguradaw. Yan. Dakil ti panagtalik ko iti asawa ko nakman. Yay, sakit nga rin ti Maday. Gapot na labo sa panagtalik mo kan ko anay, sumot ti gunggundawayan nan. Nanang, Kung ada nga ron, anyaman abanag no nalabos, dakas.
Ano sa nyo pala day tabasit ana ipatulod ko lakay. Ta nagbayad akin ni Dory. Kababain mo, tamasapol ti pamilyana. Awan parikot. Di na kang pagdanagan dito eh. Tawari kasano. Mangbangan kami pa himutlaan. Saan abale? Tenton makalungaw tayo basit. Unaam dagiti utang tangayin inutan abayadan. Tati iso apakariribukan ta. Saan ka nagdanag mo nakmanan? O retano at agasat. At damat siguro maakapit ko iti mais ko. Tamayat mo tirubot na. Alawan. Ano sam labasit pa'y tiagtalon dita ha? Well, saan ka nagdanag? Oh, kumusta mo dagiti amom? Nasayaat ka na anos dalakay. May salang kaywan ko. Tiagtawan iti sa nga pulong anak da. Agmay may sa. Nagsaya din. Professional dagiti amok. Taga Switzerland ta. Ako naklagid din no Arab. Saan lakay? Saan ka madla marigatan iti trabaho? Agitulod kan sukunak laeng. Nadayes kun. Agtrabawak diti kondo ta. Ay alakad, nasaya tayo dan. Wen, iso adidak pakatanagan ha? Sige, baliwag tumanan ti umawag. Mapanak pa agsundo. Siguro, itintulangan messenger ti umawagak. Taag video call tayo kadagiti uping. Agad mo na, mailiw dan, kanuri siya. Iranak to na dada boss. Ta makita yung matida. Kan makita da kayong matit ha? Awa na, nagsaya din. Sige nga ron. Alakastahan lakay. I love you. Miss you. Kasta kami magkaragi tubing. Katagad anad ka kumatita. Wan, kat oray si kamat ah. Saan ka kumagkatuduan? Anadam tabagim lakay. Sige nga Rodan. Bye. Naragsakan, takanayon mo makasaritan ni Romeo. One friend, katagyaman na ka. Tauray kaskasano, nakapadalak mo't lang kadakwada o rebasit laeng. Talaga akasta, friend. Kababain mo't ano sa anak pa'y ngagbayad kan ka. Tamok mo takasapulan ti pamilyam. Uray saan pa'y pilit mo, may. Inutuklatan, friend. Tapnawan pang panunutak. Alala, adakin ka dayta, friend. Ay, wen gayam. Amangan no, awanak iti makalawas. Apay, papanam. Isurot dagdag iti amok iti France. Anya? Naggasat ka na, friend. Makapasyar ka pa iti sa bali a lugar. Ay, kuray si ka. Isurot na kanto mat dagiti amom. Ay, saan ko lang amo, Wen, nasa okanyak ti boss ko. Agbakasyon ka no mat dagiti amom. Kat amangan no isurot da ka. Anya? Apay, pagbakasyonan da ka no? Ijay ka no, Italy. Anya? Anya, dayta lang tim patulod na kada kayo. Oh, marumot na daytan. Sus, dakkalabanag daytan na na. Oh, dede. Ala niya tili magasot. Gatang ito si Danyo. Limlim magasaw. Talakit na. Ay, yamanin niyo tanda. Tani, bayadak pa di basita na utang ko kini pari ding. Kan igatang ko matitika sa pulan da gitubing. Mga numdas dayta na pagpampanak li asawam. Saan? Saan matakas ta ni Crisilda? Ya, kay kit din na niya. Adula una yung ti masauyo, di manugang nyo. Awan mo't nga rodakas nga aramidin na kada kayo. Ay da, agpailatan kada kayo day ta, Romeo Barok. Ado ti pakasapulan na kiti anak yaw. Pangramanan nyo mo da iti sapul yan anak yaw. Igatang iti si tayo na iso. Alakit, tangay ipilit mo ako. Agyaman na karot anak kaw. Wen, saan ko yung agdanag? Ikarigatak ayan ay dagiti patulod na ita. Nang runa, kita dapela bayadan na kinidori agayim na. Adakan ka na ita na nakaw. No, amom at agipatgan ti nagrigrigatan, ken pagrigatan ti asawam itiyaya ka. Tasaya at launay. Uwan tatang, tasan lang arigat ti trabaho ti bituran na. Ngimkit ti, uray ti iliw na. Isumat ti mangmanggag ko nga istoryada barok. Talagaan arigat ka no, ti mayadayo ti pamilya. Tuok ken rigat, iliw ti pasarinda ijay. Isu nga rod, ano mabalin lang ket san ko apalubosan ni di. Nga magragot man. Kan amo, ajak maigawid. Alakit, agin nanos tayo nga rod Kan agtultuloy kumagaraw ti kinasaya at dagiti amo na, anasarakan na. Dahil tati may sa pagyamanak tatang.
Ken nalagaan ti trabaho na ijay. Paisa lang tao awiran na. Ken awan unay trabaho na. Dahil ti pagimbagan na anak ko. Iso nga awan unay pagparikutan may papaniti dayta. Kang runan di amin, ti kinasaya at dagiti amo na. Ay tilangin parikot ita ket ti pananglaban na iti iliw na kada kayaw. Damot kiti gayim na ijay kadwana. Lupay nagsabali ti amo da. Alakit nasaya at matgarod Lupay kasta. Ay kadore kaskasano. Ada makasarsarita na ijay. Maramanan sa hamot nga ron ti sweldo ni Marie Criselda pare. Oray san mo't ngagpadala. Makatagay tamot sag paminsan pare deng. Uwan matkit di Pangikat mo't lang iti kitang kan banog pare. Isumat. Amo matiri ka ti trabaho ijay talon. Mangayab ka iti kadwam agamin. Oray saan pare. Bakasyon mo't dagiti ubing. Makatulong mo't tayo inauna ang anak ko. Ni John ti kahit ko asawan. Uwan, nagbaludbud ng ubing. Nagtayag kan. Nagpintas ti pamagina. Nupay ubing pay. Uwan nga rod. Naano nga may mangtultulong kanya. Ken mangkadkadwa noon klase da. Naisigod mo nga min ti kadakwada. Ti kinapatag ti trabaho pare. Dahil tama ti rumbang pare. Diyan mo dagiti ubing ti agtrabaho. Tano sadot ti may sa ataw. Uray nga tanangato ti maragpat na nga dal. No sadot, awan mo't lang nasaya at aturungan ti biyag na. Podno dayta pare. Sige pare. Takay-takay din. Agawin ako matan. Mariknak namin ti panog ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pasensya no naladaw kasi mang patatang. Adda kayo mo't nga ayam diti balay. Uwan anak ko, tanang iyo kakiti si daan iyo kadagiti anak mo. Pinartik man diyan may sa dumalaga. Mayata. Nalabasak nga ni pare di nga gitang tagay di sa ang testor ni Nana Usang. Kaya pinadakas-dak mo tayo. Ay kawan Sana dakas to uminom, basta san analabas kan kanayaw. Wen, amok mo't pagpaimas lang iti kaan kan turog. Alagarod anak ko, sana kon ngagbayag. Awan ngamin kadwa tay kaanakam ijay nga anakan. Wen tatang, kini, agyaman na kiti padigoyo. Danda ni kumplito kansan iti ramit iti talon mo, pare Romeo Ay, si kamad gayam pare. Addan water pump mo. Adda pa yan mini traktor mo atintin na kam. Wen pare, namno sa nuna magastusan iti pang-hire iti mang traktor iti mulmula iti mais. Kun adda pa yan kuliglig mo. Isot nang ilag iti hinaurnong ko, ken impat patulod ni bakit. Ken nadamot basit naglakwa kadag iti apit ko amais. Nagasat tayo. Ta saan tayo unay nadalapos iti bagyo. Wen nga rod pare ding. Akit, kumusta mo ni Marie Criselda kay pare? Dandanin sa amot malpas ti kontrata na. Ay, uwan pare. Dandanin nga ro dun sumangpeta na. Kwa. Ag-extend ka no pa iti makatawan. Kati may gatang iti plane ticket na. Ipadala na kanulangin. Tay gatang kadag iti kasapulan iti ubing. Ay sos. Apay, saan mailiw ka da kayo? Mailiw ka no. Isunsa mo tikid daw dagiti amo na. Anya? Ingato da kanumutan di sweldo na. Sos, kasano ka nga rodan nga pare. Ne, kasano nga, anya ti kahit mo asawan. Sos, imposible adi ka mailiw pare. Ako saan ko nga ilibag? Normal ka tao. Kahit natural, mailiwak mat. Ay, iso nga paspas ni kulang ti agtalon kan ubra ki talon pare. Tapno may awan ko ti ili ko kan bakit. Anyat kinuram. Saan pa sumangpot di asawa mo rin alpasan ti kontrata na? Iso timbagana na.
Nag-extend ka no pa eh. Tasa na pulukusan na kiti amo na. Ano ya? Yung biskit di. Ninayonan dati sweldo na. Kat masayangan man. Ay, unay daytan. Kat di may gatang ititikit na. Ipauit na lang kanon ang kwarta. Na may gatang iti kasapulan na kiti anak na. Napatpataglaw na yan jay kwarta. Ngamda kayo. Saan ko nga mo? Impalawag naman kiti tirason. Nabit lang ka na palabsan na ito makatawan. Ala, ada kayo dayta. Abangan no sa bali daytan. Ah? Amagan no adakit dimot sa bali arason. Napaya di napay katyagawid. Di, kas kumay di, anya nanan. Narigat, putkit di agat atap. Gama mga ano sukat na kayon. Anya. Nakigtuta ka pare Romeo. Si kamot ang tinagawi si titagay. Kahit ko lang iliwliwag di. Mang burburi-bur kanyak pading. Tanda ka di parikot pare. Ada nga ron. At ang sa kanyak ni nana. Kahit sana asumina iti panunot ko. Anya nga minday ta? Ag talaga matkidi iti asawa. Ingam, kasan no podno, tinaibaga ni nana. Anya pare. Nga da sa bali arason no apay asa na sumangpot ni Crisilda inton malpas ti kontrata na. Saan ayang imbaga na mutkin kanday ta? Kasta nga rod pare. Mitlagayam. Awan nga rod parikot ano kasta. Nga kasanon. Nusan lang aday jay ti rason. Anya ti kayat mo asawan pare. Kasanon na insukat na kamin. Anya. Iso nagaulo ti panunod ko pare. Iso tagay kiti. Saan mo't nga ta maramid ni Crisilda ti kasta pare? Nangruna kat regular mo't nga agpapawit. Ag talaga kag mitdikin ko na. Hingam malalya ti panunod ko maminsan. Nangruna kat mariknak mo tantiliw. Sos pare, sana parikot deta. No kayat mo? Sumurot ka kanyak iti maminsan. Anya? Patyak nga may liwliwag mo ay jay iti ili mo kini Mari Criselda. Lating itak paring amang sa balin tokid din ti pagtungpalan dayta. Sorry tatang. Yak namdaman masangpatan kayo pa diti balay ti kasting oras. Awad ariyaban na anak ko. Saan ko ang mapanawan na ti anak mo? Mabuting da ka no, ngawan kaduada. Pasensyan tatang. Naimasan mi mutin kiniding tinagtagay na istoryan mi mutin. Basta saan lakit di kumaakan na yun. Awan na saya at nga itid na iti salon at dayta anak ko. Uwan nga ro tatang. Kitasan kayo madanagan. Laglagi pem ngawan ti asawam. Panunutom ko madagiti anak yu ngawan kadwada. Naimbag ano kanayon amasangok ken nasalon atak. Ulitak tatang. Pasensya kayo man. Uno, ada ka di parikot yaw kini Crisilda. Ha? Awan tatang. Okay kami lang kini Crisilda. Di kayo madanagan. Nakaipundar kayong matan kadagiti alikamod no ramit mo ngagtalaw na nakaw. Saan nga ta na saya at napagawid mo di asawa tap na adamang kita kadagiti anak yaw. Nanang? Narigat no awan mang kita kadakwada. Tadi dadukot maipada kadagiti dadu mga ubeng nga awan iti denada dagiti dadakil da kat maisungsong dagiti dakes. Dakmat. Awan mo't parikot ka dagiti talungan anak mi. Ta nanakam da. Isu ah? Saan na bali? Nagkarikanyak ni Crisilda. Ama Odin atawin na daytoy. Ilat ko man pa lang diri sirok ti maddi kakaw. Winupon ti kakawati. Napandoga ka. Malagip ko ni Crisilda. Anya nga tangag pa iso ti plano na.
Dualawasan ngawan awag na. Agpapan Facebook and Messenger na. San nga online? San ko ang ilipak? Kasta unahin iliw ko. Nupay kasta. Ikarigatak ni Ptora na. San ko matakat ti sumurot kini Parding? Taamok ti bagbagana. May sama ta sungsong. San ko akat ti mayaw awan? Namaan niya ti aramidak. Tap numayaw awan ti iliw ko iti asawa ko. Uray da kayo? Saan nga mawawag ka da kayo, tatang? Saan pa'y nga ro anak ko? Inaldawa kita nag-online ti Facebook and Messenger na awan mat. Apay nga ta anak ko? Naglodak pa iti na minsan. Ta inawagak ti roaming number na. Minsan nga gring. Kasta ka day. So amang rugin ti danag ko. Amang ano niya agad din tinapasamakin ko na. Ay, Diyos ko. Saan ko babot Yan adayo maapaw. At dagayang malagip ko. Apay ang nalipatak. Anya day ta anak ko? Padasik man nga awagan ti kayim na. Barang no naka-online iti Messenger na. Uy no iti Facebook na. What, sir? Ha? Criselda? Aday di police station. Why, sir? Anya? Madamat investigation dagiti police kan ko na. What happened, sir? Anya din napasamak. What? Tinakyo? Napanggap na kidnap? Diyos ko. Yes, sir. Thank you for the information. Yes, sir. Bye. Hala. Kasano na napanggap ka no ang nakidnap ti awawir ni Criselda? Diyos ko. At hapon da aka kun sabos na ti driver a mismo dagiti amo da. Nga iso ti kidnapper. Ay, Diyos ko. Tinasayan. Agpakan aka dagiti amok. Tamapan ko kitaan ni Criselda iti pagbaludan. Ay, when? Agpakuyog aka dagiti amok. Sana mabali na baybay ak tigayam ko. Kasanong arawadan pare? Matanagan na pare. Ang mga nanyaki din tinapasama kita asawa. Kuti ko na magayam na. Ururayag nga ron nga online ti Facebook na. Ang mga nobisi laang pare. Nabayag una yung tinasuro ka makalawa sa dimawag pare. Ita lang ang mapasamak da ito eh. Anya nga rin di aramidan pare. Diya ka mo. Aguray kiti awag Kan uray nga online ni Dory. Iso lang ti amo kapakadamakak na niya tinapasamak iti asawak. Agyaman na, tanak pa ginawag ta, babaan ti Messenger, Romeo. Inururay ko nga online ka, Dory. Wen, tawagan ka kumamot at talaga? Ni Criselda, matanagan ako na yun, tasan ko ang nauray ti awag na. Kamamok mo tinapasamak, Romeo. Ay na po, saan ka kumaamak-makla at wen? Anya ti kahit mo asawan? Ano da ka sa napasamak iti asawak? Kwa, iso adi nakaawag ka, kan uray siya, kan kaamamok. Kinun piskar da ti cellphone na. Anya? Apay, anya ti basol na? Nairaman ang napabasol iti attempted kidnapping, iti awawir na nga anak ti amo na. Anya? Ay, kinapudno na. Saan asar dengan dagiti pulis nga imbestigaran. Pagpudpudnuan da, no adda koneksyon na iti napasamak. Kasano kuma ang maaramid na ti kasta? Ay po, saan ko nga mo, no kasano na iraman, Romeo?
Saan ka madanagan? Agkararag tayo uray siya. Diyak pa'y nakasarita, tasan nga ipalubos dagiti pulis. Isumod laan. Nagparik na kanya nga dadaka sa napasamak. Napay ka di mawag ka na kami kadagitanak na. Kaura siya, mate. Ti amok, busy laan. Tore, pangasim. Saan mo kumabaybayan ng Crisilda? Wen, Romeo, saan ka madanagan? Kasaritak dagiti amok, tulungan da kami. Kasarita dati amo na. Please man, Dori. Wen ka te. Saan ka ngagdanag? Saan ko abaybay ang ti asawam? Kuma, mamuan di kinapod no. Wen ay Diyos ko. Sapay la kuma. Saan ko matapat siya na maaramid ti gayim ko ti kasta? Awagan na ito kumamanan. Patamagan na kumapangasim. Wen, mangnamnama ka, Romeo. Sige, tani, ay ayaban na mo itong dagiti amok. Bye, Romeo. Di ka madanagan. Agkararag tayo laang, way. Aliya, nairamraman ni Crisilda iti kidnapping anak ko. Uwan ka no, tatang. Saan ko apat yan ngay naramid ni Crisilda di kasta? Kan iti pa'y mismo nga anak ti amo da? Kat nakasaysayad na kanuking kwa na? Ay, mas dawak mo na anak ko. Sana ka makaid na. Saan ko mapagsusurot ti panunot ko iti namuhak? Ay, agkararag tayo anak ko. Urayik man ang ti awag ni Dory. Inkarina, adi dabaybay ang ti asawak. Ay, katuon na anak ko. Taiso tinang rekomenda ka dagiti amo na. Kan gayim ka no dagiti amo na ni Dory, dagiti amo ni Crisilda. Sino nga minaya tinagpangge pamangkin na biti anak ti amo na. Di ka no mismo a driver ti amo da. Kan kadwa na ijay. Aniya, ay saus. Amang ano po no, matanakiraman ni Crisilda. Di ko nayo kit di. Amang ano in raman dalaan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dahit ati palikot ko na. Ay, naglukon. Apay kumangay anak kiramraman dita. Saan ko apat yan na nakiramraman? Ang mga ano in ramraman dalaan. Kasano nga ron daytan? Saan ko nga mo? Uray ti sumarunong awag ni Dory. Saan pa'y mo ta naka-online tawagak ko ma? Ay, sapay aday ti balasiw taaw. Dahit ang arudkat. Saan tayo nga amuno anya ti ugali dagiti investigador ijay? Kastamot na nagiti amo na. Siyempre, anak dati na panggap ang makidnap. Doon nga aldawasan ka nakita iyatalon mo pare. Nilang dyan tinakitak ano pa nangiwayway ginon mo. Nadagsan ti parikot. Alaklakamak pare. Anyamot daytan. Kasano na iraman? Natural ng imbestigaran da. Tag-awir na ti ubing. Asino nga min dagiti mang kidnap kumakinukana. Naimbag man ta sanda nagbaligi. Saan ka nungot pare? Kasano nga Roden? Sana ka makatulturog. Nagulo ti panunot ko. Kan madanagan ako na eh. Sus, kasanon nung mabalod ni Crisilda ijay. Saan pare? Saan ko akay na panunutin akas na ti mapasamakin ko ana? Sa bagay, saan kumot apat yan? Ama aramid na dayta. Kan anya ko maarason. Kan kakaisuna anakalungaw kami matan. Nain inutan mi mat anabayaran dagiti utang min. At damot ton pundaryo. Nga alikamon wino ramit mong agtalon. Isu dahi tati saan ko apamatyan. Ama aramid na tikas jahe pare ding. Iso nga aburido law na iti anak tayo, abalayan. Ay, balaw-law agad kumaaday ta palayan. Urayin mi nga ti awag ti gayim ni Crisilda. Anya ko matiga po na ngay narabid na tikas jay no bilang. Amo na matadakas day tanga aramid.
Saan ko apat dyan na marami na tabalayan? Mabalin nga inramraman dalaag. Ay, nagdakasan. Wano saan? Pinutbutang da. Asan nga agsasaaw? Wano kaya't dalang nga madaksad. Tapay ko ma. Ay nabalayan. Amang ano inapalan ti driver. Tani nayunan dati sweldo ni Criselda. Anya? Huwan. Amang ano saan damot ani nayunan ti sweldo ti driver. Kat nagsakit tinakom na. Iso anay yay. Pinanggip na mo ito na kidnapan ti anak dagiti amo na. Agyaman nagtanakontak ka, Romeo. Inururay ko matawag mo, Dori. Okay, kumustahan? Ay, awanan pagdanagam, Romeo. Nagawi din ni Criselda iti balay dagiti amo na. Oh, agyaman hak. Hangam, haya po, adalimitom iti takyag kan lupo na. Aniha? Wan, ay, kinabil ka no dagiti pulis. Ta kayat da apagpudnuan. Wano paaminan, nga da pa kainaigan na iti napasamak. Nagdakas dagitan. Wan nga rod, ang saan mo pala nga makasarita, tagsang sangit. Di na kayat ti agsao kan agpigpigirgur. Anya? Ngam, saan ka ngagdanag? Nalawlawaganan ti amin, kan nagsaon ti anak ti amo na. Malaksid iti nakita iti CCTV nga inaramid ti driver da. Oh, naimbag man? Ay, binutbutong ti driver ni Criselda. Kan makita nga inkanawan ni Criselda ti ubing. Kasta. Wan, ngam ginutad ti driver ti ubing. Kan induron na ni Criselda kat napatugaw pa'y. Ti awanan pa'y ni Jayan. Nakabalo din ti driver. Awan mo ti parikot ka ni Criselda. Malaksid ka dagiti limitem iti nagduduma apaset ti bagina, Romeo. Kasimit ti asawa, Dori. Talaga ah? Kat gapo iti nakita da apan nakilaban na iti driver, idi pilitin na nga alaon ti ubeng. At damanan, adinayaw da ti kinaimbag na. Kasta ka di. Ay naapo, natraumada nga agpadpada iti ubeng, sika. Isu nga aging gaita, adda doktor nga umay mangkitkita kadakwada. Agyaman na garod kasta. Sana bale? Tano makasarita tanton ni Criselda? Awagan da ka, tapno agsarita kayo. Nabang-aran nagtatang. Awanan parkot. Nalawlawagan damutlangan ti amin. Ay kat nasaya at ang arod no kasta anak ko. Huray siyak. Nabang-aran akmait. Day talang. Tada ka no dagiti limite mo ti bagina. Dapuanan ti kabil ka no dagiti imbestigator a polis. Di dala ko makinasarita nasayaan. Huwag nga ron. Dan dagiti pa'y amo ni Dori ati nakapanunod akitaan dati CCTV. Huwag ka ron anak ko. Iso ko maati dago sa kinita da. Siguro. Saan da na panunod adagos data nga agpapanmod ka dagiti pulis? Adya nga Ita tanaduktalan ken napanagnagan nga awan basol na. May subli da pa'y nga ron tiyamay. Nalpasan na kinabil da. Sa bali damot ijay tatang. Sa nakas dito Nukas ta ti aramiden dagiti pulis. Mabalin nga idarumida. Dahita nga ron tirigat na ita anak ko. Nupay kasta. Pagyamanan tayo langin. Taawan dakdak sa napasamak kingkwana. No siya, adayo patya ka maaramid ni Crisilla Reyay pare. Sana bali. Nakabalod ka nun ti driver. Kasano nga rodan? Di pa ilang ata nadidigra? Saan ko nga mo, pariting? Uray tawag da. Sa balimot nga rod dagiti investigador da ijay. Noy uyong daman matan ngam ditoy. Agpapadalat ta pare. Tauray ditoy. Adamot dagiti may reklamo a police brutality. Ngam ditoy, mabalin mong ireklamo pare. Uray siguro mo tije damang tulungkin ka. Sa bagay, santay lang amo, noon niya mo't ti patakaranda ijay. Dory, malalalala, saan ka nagsangit, friend? Ay, sana bale.
Tanalawlawaganan ti amin. Ngam pinarigat tak. Kita man nagatilimit nito mitibagi. Nimtag pa'y kiti. Apo. Anyan dagita. Ay, apo. Nasa na bali? Nangipilan iti reklamo dagiti amom kontra ka dagiti ng parigat ken ka. Ayat dalaeng, mapaamin da ka. Ano yan? Naimbang langan ta na panunod niya pinakita ti CCTV. Kan nagsumat langan ti awawir ko. Wala. Uray ti ubing ngamin. Napabutngan iti naramid da dya aloko a driver da. Kan dito'y balay dagiti amok. Tinangpilitan na mangala iti ubing. Wen nga rod. Kasanunoy ti ruhar. At dapat kat kung may ebidensya. Ngawan pa na kainay ko. Wen Anyan. Agner-nerbiyosak no malaglagip ko, friend. Damit ti ubing no bilang. Kasanunoy talo na ti ubing. Anya pa iti inaramid na. Kansiyak ibabasulan na nagaramid. Ay. Bay amon. Wala gusto raitan. Di ka nagsangit. Nalpasan, friend. Malala. Numayatan tirik na. Awagam kit din da Romeo. Tanay. Napalalan ti dandanag na. Agya manak na nakaawag kan. Bakit? Kumusta kan? Nasaya at akoon. Saan ko na pagdanagan? Sigurado ka? Awanan pa rikot dita? Dagit ilangan limit lidam kan nagbinatlag agapuanan ti panangkabil da kanya. Supay lati ko na ka. Kastao na ada nagmin kadatatang. Awanan pagdanagan nyo. Kan kapoy ti dayta. At naman ti kinasaya dagiti amok. Kan nagsorry da. Tas anda na mati at agos kanya. Sumang kasalbag mo't na kita. Natural na day siya. Ito. Kas di nga rin tinapasama kiti anak da. Gusto nga minan da ita. No, malagip mo ti agigstin iti kontrata. Bayamon, agawit ka. Kumusta kayong tatang? Ay anak kao. Itangaan mo't ang mapang-aran kami. Amumi nga natalagyan ti kasaad mo. Dakkel ti kaasi ti apo, tatang. Kan di na binaybayan ni Dory. Nasaya at karod no kasta. Dakkel matitulong kanyak dagiti amo na. Ay naimbag na karod mo't no kasta. Wan tatang. Wan gayam. Inton umay alawas. Agbiyahe kami kadagiti amo. Anya. Baliwak to ti umawag. Saan ko na ibagakin Romeo? Papanan nyo ka no anak kao. Agbakasyon da iti Switzerland tatang. Agbati ak kumangam saan akayat tew awir ko amabati ak. Anya. Wan tatang. Iso kapilitan na sumuro tak. Ay kat makapasyal ka karod ijay mo't anak kao. Wan tatang. Kan pangsubad da kanumat ta niti panangikanawak iti anak da kontra iti dayja at demonyo at driver da. Ganun Anya kami na yan tinangigapuan ka dyan nagarami ni tikas jay. Na-depress ka no tatang. Kasi murot iti sabali alalaki ti asawa na iti lugar ta. Anya. Sana taga Pilipinas. Taga sabali apagilyan. Tatang. Saan nyo kumapay nga ibagbagakin Romeo ha? Tasyak to ti mang ibaga iti asawa. Oh, anya nga, friend. Di na bang aran kan? Nakasarita mo, dagiti patpatig mo iti biyag. One friend. Kat agyaman naklauna iti Diyos na. Nalasatak na japan nubok iti biyag ko. Wena, nalawag nga wan basol mo. Siguro, talaga akas jayla ang ti reaksyon dagiti boss mo. Ta? Patpat ganda launay ti anak da. Sakit agmaymay sa, friend. Maawatak matita. Ngam, dagiti investigador ta. Nalagpas na launay. Aging ita. Nasakit pa ilang dagiti gapuan ti kabil da kanya.
Ay naa po, friend. Anyan. Saan abali? Pinapatag. Nalawlawagan mo't lang ti amin. At adadayawan dakitan dagiti amok. Gapo iti panangisakit ko iti anak da, friend. Ken, nadikit lao na yun ti anak dakin ka, friend. Wen nga rod. Di nan kayat apo manawak no adapan nakabalin na. Adda na damag ko iti amok, friend. Anya data? Kwan, plano da ka dun ti agsubli iti Switzerland? Anya? Ay, kaya't nasawan. Awan ton amok? Amok ket amakigtot ka iti dayta. No adapan nakabalin na. Tangay na simpat ka. Ano sakpay lang dito ay aging ga iti kayak. Tauray tilaan ko mainauna nga anak ko ti mapagturpos ko. Sa atag for good. Friend, awan mo't parikot. Uray pumanaw dan dito'y Kuwait dagiti amom. Apay kit din asaanin ngay friend. Awan ton employer ko Friend, awan rumbang apagdanagam. Tasigun iti boss ko. Itugot da kakanaw iti Switzerland. Anya? Ne, awan pa'y nasa uda kanyak friend. Sa bagay, plano da kano pay laang. Ngamin, aglepas sa kanon ti kontrak. Wen, kaslakas jay, aglepas sa kanon ti kontrak da iti employer damot ditoy. Kasta? Wen, iswa na pintas agundaway mo daytan, friend. Anya ti amom, numabalin munton nga alaan ti pamilyam ijay. Anya? Ay, kato na. Agpatulong ka kadagiti amom. Tapno, ag-citizen kanto ijay. Kat, ag-migrate kayon ijay sang kapamilya, friend. Ay sus, ay nakaadayo kang Dory. Awan iti arapaap ko dayta, friend. Ay, wan! Pudno nga, wan. Ngam, no dumteng ti gundaway, di rumba nga palos pusang pay. Anya? Wan, friend. Man-mano adumteng ti gundaway, kan naimbag agasat. Iswat tukmaam adagaws no sumangbay kan kadayta. Kumusta kayon kadagiti ubing? Ni tatang? Awan parikot kada kami. Sanda kami apagdanakan ditoy. Si kakit diya, kan anat ka kumadita. Wan lakay. Saan dakmat apakadanagan? Nang runay di trabaho kan dagiti amok. Nasayat nga rod ano kasta. Saan ko lang basta malipatan tinapasamak kanya kiti kalabas. Kunak no mapalo dakitin dito sana ko na makaawid pa dito. Anya? Naimbag na unay ti Diyos. Nalawlawagan ti amin. Kat kapoy ti da ita. At adapayin asimaya at titrato kanyak dagiti amok. Nang runay ti awir ko. Tinakayat amaya tayo akan ko analakay. Kasano nga rodan, inton malpas ti kontrata. Di mo kunaan, adi ka man nagawid. Makitan to ngamin kat baka saan amadanon day takat pumanawan dito dagiti amok. Anya? Wan gayam, inton umay alawas, mapang kami ija ayanta. Ayanta? Ijay Switzerland, agbakasyon dakat isurot taklakay. Ha? Agbati ako man, tado alawas laang. Saan akayat ni Joshua? Tiyaw awir ko. Kayat na kumuyog ka no. Kasta ka di? Wan lakay. Iso nga awan na aramidan dagiti amok. No di mangala iti tiket ko. Sumurot ka nga roda. Di makadanon ka ni Jesus Sirlan. Wan makapasyara ki dya libre gastos lakay. Sobra ti kinasayat dagiti amok ita kanyak. Kalpasan day jay apasamak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Nasa una gaya bentin ka dahi tabarok. Kuna na kami, nadyak ibagbagapay kang ka. Ay, makaadayon di anak yun, tatang. Dua lawas dan samit lang ako na. Ang ada na sa una kanya, kadi sumina iti panunot ko. Anya dahi tabarok. Ngam nasayaan mat kit din, no sana na maungpot ti makatawan, kit sumangputan. Apaya di maungput ako ram. Kaya't nakadi asawa na pagawidin dat. Agawid ka nun dagiti amo na iti pagilyanda, tatang. Ngam ti may saan na sa una kanyak ti pampanunotet. San ka no akayat ti awir na nga umadayon ni Crisilda? Anya? Kat adasim ka ni ti panunot ko. Nga anya dahi tabarok. Amang ano isurot da iji pagilyan dagiti amo na. Kasta nga tangag paisaw. No kasta ti mapasamak. Kaya't naasawan. San manen ang makasangpat. Uray maungputan ti extension ti kontrata na. Akayat na asawain. Di na kay manin sangpitan. Wano, di na tayo sangpitan kunak kuma. Kasta nga rod. Sa bagay, napanood ko lang data. Saan ko masigurado? Takunana ang makitan tunodumteng data at jimpo. Ay, awanan. Husto pa natay ko nakiday. Napatpatagkan ko hanan ti sa bali at tao. Ngamda kayo a pamilya na. Saan mo siguro, ana? Oh, saan ko nang pailaan? Gaputa sana kayat ti awir na mapanawan. Di namutin kayat ti pumanaw ijay. Sumurot pa yung kadakwada, itino sa dino di tasang pulanggit. Oh. Maawatak matkit din maminsan. Sayang ti gundaway. Ang danisan ko na may pturang teli ko. Lay tangarod kahit. No kayat na ti agsubli ijay, agawid pa yung muna santo agsubli no isaw. Saan ang bali nana? Adayo pa'y madayta. Advance lang amin unay ti panunot ko. Pakpakauna day takin kan. Ngawan pa'y laang, ti plano na nga agawid. Anyat ko na ni Romeo. Nasaya at ako na friend. Tamakadano na kano iti dayja apagilyan. Kunam, ta plano pa'y dagiti amok ti mapan ijay Israel, kan ijay Europe nga agbakasyon. Ano niya? Wen, friend. Isut istorya kanyak ti amok a babae. Sampa nila talaga ti baknangan niya. Wen nga rod, friend. Kan, ada ibaga. Tapno ang mom, uray dagiti amok, agawid damutin ija Australia. Kat kayat nga isurot ijay. Kasta? O di wow, nagmayatan, friend. Katuwen, iso awan ko na kadagos. Aging ga iti kabailak, kan kayat dak. Ano sak, friend? Taman mano makasara ka, no makatumpong ka mo iti tinasaya at nga mo. Wen nga rod. Kan kang runaan ti amin. Kaya't damot ti agbakasyon iti Pilipinas sika. Oh? Wan, kan good news ta kayat da. Agsasabay da ka dagiti amo. Masapul aliw-liw am tibagin pare. Kunak mo't sumurot ka kanyak no maminsan. Kahit ko pare, saan ada ita ti solusyon ti pari ko? Salmat ka na yun. Sagpaminsan lang mo. Narigatan pare. Ti sagpaminsan ako nam. Amang ano sagpaminsyam ton. At di tao day ta pare. Pwera nga. Umay kalangan iji balay ta ginumta. Mapanak gumatang iti Europin iji iti baybay. Ket ito no ta apulutan. Oh. Day ta. Naimbag iji balay ta no mapartektan iturog tan. Day talauna iti pagbilibakin ka pare. Amang pare. Narigat no mayaw awanak. Amumet nga awan dito iti asawak. Kasi lang nagiti ubing no sa pali at dalan ti masurot ko. Kasanaw kan ngay. No daye pare akong parikot. No saan ko alipaken? Mailiwaken paket. Ano sana?
ibturan aginggat kabalan. Kaduwag ni pare ding, Tatang. Imbis nga ginom kami jerwar, dito ilangan balay. Ay ketuan abaraw. Narigat, tama ka may pasubo kayo pa ay. Dahito ilauna iti dayawak iti kumparik, tata. Nasimpot. Rumbang laang, tata iti anak na. Wan nga rod, tata. Sakit, awan mo't nga rutina da. Ken, lakayak mo't Ubing kayo pa tata. Noong kanulang ti lumakay. Ay, awan ding. Ang salog mo't na talaga tipigsak. Saan tayo abaliklikan tayo ka? Pare, mabidlang Mga runa kiti oging, apang itunuan tayo ti pulutan. Nagtatagay tayo man kada Tatang. Kasano ngay, friend? Matuloy kami kanunulonis kag biyahe. Wow! Sana all ako na di Facebook. Iso nga awagak ni Romeo, ta ibagak kan ko na. Masapon laang Ay hapon, nagsaya at numakadanon ka ni Jay. No makita mo, friend. Wen nga rod. Tano na pinkas ijay. Amangan no sumuro takton kadakwada. Ay, kapilitan na. Tadi pa'y nalpas ti kontratam, no agawid na. Ijay mo nga ituloy. Anya? Kas itinakunak, friend. Man-mano dagiti employer akasta. Kasano nga iti pamilya. Saan ko pa'y amaawidan ita? Mailiw akong friend kan amok nga ora isuta. Nangrona kan lakay ko. Ay, anya nga rod niya para kada kayo amin dahitoy. Isa, kasapulan ti sakripisyo, friend. Wan matkit di Agda pagtanagak, Dory, friend. Anya dayta? Amang ano makapanunot ni Romeo nga aglo ko. Anya? Kaadwan na matikas ta. Ay, Hagsapol da, numabayag nga awan ti asawa da iti danada. ay. No aramidon na dayta, friend. Malas na. Anya? Apay, iti ko na. Saan ka makasapon? Iti sukat na. Ha? Sos, dayta pintas mo, friend. Adulakit diti aggustuken ka. Nang runa dagiti foreigner. Dory. Natamaan sa tikatuga nga pare Romeo. Napansa na turugan. Saan mo't ngamin? Nairuwa mo na makatagay ni Tatang. Sa bagay, iti dayjay nga edad na. Oray sumimsim langan. Huwag nga rod. Mabit lang pare. Ada video call ni Bakat. Dayta Mangikat iti iliw. Yan. Mabit lang Hello, Griselda Bakat. Nay, madaman sama ti tagayo ni pare ding sama day takaduam lakay. Wen. Kita kita. Hello pare. Hello mat mare. Kumusta kan? Daytoy. Homesick lang ta. Oray ni pare Romeo Agawid ka kanon. No nalakala ko maakat, idi pailaan pare. Apadak na kayo, Mike. Bon. Kadwa mo itay ni Tata Simon ngam. Nakatagay lang tinamidwa. Pinanawan na kami. Saan mat ngaminan makainom unay ni Tatang? Nga rod sige. Ingat lang dita. Adtoy ni pare Romeo. Timbag man, tadita kayo nga aginon. Saan kit di nga iti patay sinti, wano sa dinula ditan. Dandali na. O di ka pa'y sumungbat. Delikadon. Anya? Ay, saan ka pa'y asumangpot ko na ka? Raba ko lang. Sika talaga. Yan. Nasingpet, yung asawa ang bakit. Sige Sikalat ta. Amangan nagbabawi kan to. Nay, anyan. Maaramid ko nga rin mo di kastaya. Sus. Ay, huwag gayam lakay. Imawagag. Tainton bigat nga flight kami amapan Switzerland. Matuloy kayon? Wala kay. Ngam dua lawas milangi, Chay.
Okay, kung may tata, makadanon ka ni Jenda. No saan lang aga po iti aware ko adi na kayat amabati sa anak ko man nasumurot. Talaga lang ha. Wan. Wan kayam. Amang ano inton sumangpat kami. Kalpasan siguro di dua alawas. Mapan kami to, ijay London. Manan? Ijay kano Israel na kay. Asus. Nakat, sumursurot kalata ka na kwada. Wan tasan nga rin kayat ti anak na sa anak ka sumurot. Iso ang kapilitan. Ay kat, magastusan dan Saan aparikot ti kwarta ka dagiti amo? Saan laday talakay? Kalpasan na kita atur mi, umay kami dita Pilipinas. Anya? Sus, naggasat kit din ni bakat mo pare. Makapan iti sa bali nasyon nga agtur alibre. Wala nga rod. Daputin ko pare. Mabutang ka iti. Kasanon, nagnanayo ng adibulusan dagiti amo na nga agawid. Aging kaiti ko na nga umayda ditoy. Oh. Anya? Kasano mo itong tiili ko ng imbati dito. Dagiti anak mi. Agam, siyempre, kasano ako na, mawata mo na. Adamot ising-singasing ko ken ka. Di mo matpadasan ti umay. Among pare, narigat na ita. Yan kababain ka ni katugangak. Dayawan ka launa iti dayta pare. No sa bali lang ata. Sus. Awanan Gas-gastusan dan ti birok ti bakat da iji abroad. Para lang ijay chicks. Di pa ikit din. Gastusan da ti birok da kini bakat da. Iti pangisukatan da kamakin kuana. Ramon pare, amok tirigat ni Crisilda ijay. Masapul lang ipateg ko tinagbandugan na. Samay sa, para ka dagiti anak mi ijay. Pare, Kang grunan ti amin, san ko akait amay iwawa dagiti anak ko. No tiili ko, may turak siguro mo. Alain talangan iti tagay. pare. Anyat mo ko ng barideng. Dayawan ka launa iti dayta pare. Katsapay lang ko ma. Tasaan kantong agbalbaliw. Nga uray kasanot pa ng sulisog ko nga agbisyo ka. Aday siguro ang mapasamak na ita parideng. Narigat no mabaybayan dagiti anak mi. Gusto ka pare. Umunapay lati pamilya a panunuton. Sakbay ti bisyo. Una, kang grunan ti amin. Pampanunutik tirigat ni Crisilda Yabrod. Nasaya at mo mapanunuton dayta pare. Saan nakas ka dagiti daduma. Napanawan ti asawa na. Tabisyo langan ti amuda. Narigat tagsa iti patapos ako na da. Tasan ko nga mo ti mapaspasamak. Gamno siya klaang, ada yung aramidik dayta. Kumusta kayong di talakay? Ay na, nagpintas dito yan dabos ko. Kasta ka di? Magusto kapag naidan dito ta saan apolluted ti angin na. Kan, ado ti oportunidad dito lakay. Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta? Aday bagak lakay kat sapay lako mata maawatan nak. Anya dayta? Nagbaloy ti panunot dagiti amok. Anya? Madama ti riribok ita ijay Kuwait. Kat nagbaloy ti plano da. Saan da pay laka nung agsubli jay? Anya? Agtalinad da pay laang ditoy kat amangan no saan da niya agsubli pay ijay. Kasanon? Agtalinad da siguro ditoy. Kat ditoy akmat niya agpay kadakwada. Kasta? Wala kay. Kat sa anak pa makaawid. Masapul alagpasak pa iti makatawan sakbay makabakasyon na. Anya? Kaya't naasawan, makatawan pa sakbay makaawid ak dita. Ha? Kat maawatan na kumalakay. Saan abali? Kuna ni boss, tangay na singpot akan nagagatak sa
Kayat nak ti anak da, nayunan da ti sweldo. Para matlangi ti pamilyata da ito ilakay. Kung napay ti amok, tulungan da ka no. Tapno maala ka ditoy, takasapulan da ti driver. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, naggasat kan, Criselda, friend. Ina po. Isupaylat ko na kan ka ide. Kaslasan, ano gusto ni Romeo na ita, friend? Ha? Nay, apay ko ma, friend. Ay, sus. Nagpintas nga oportunidad dayta. Oh, alaan da pay ako nam. Saan ko nga mo? Kan may saan na basta makaawid. Ay na, saan man na dayta ti panunutam? Kaya't kumat ama itag-ay ti panagbiag mi. Kituwa na. Banag anapintas launay apanggap. Paliwag tumanan ti umawag. Kasaritak tumanan ni Romeo. Wen, friend. Wen, nasaysayaat dayta. Ilaw-lawag mo ang nasayaat ken kuana. Kunak man no talaga di mo kaya ti dumapaw iti kastaya lugar pare. Kahit ko lang iliw-liwag ti parikot ko, pare. Una, kastaman tinasayaat. Masapul aliw-liwa ti bagim. At damot gastusan. Kasladya kon kabaalan na labanan ti ili ko iti asawak, pare din. Isumat. Saan mo parigatan ta bagim? Aglang ay kamot asag paminsan. Ngam na umirisik din itsurem kanyak. Kat nagasat launay ni Criselda. Tanakasarak iti nasayat nga amo. Anya ti amom, no isukit din dayta ti dalan tapno makapan kayo iya abroad pare Romeo. Ay, ko. Awan kasta nga arapap ko, pare din. Ada arapaap ti asawam pare. Ngam no amom la kuma. Nalausan ti iliw mo. Itabang pa'y anabartek ka baraw ko. Kan parbago ng tisang pilbaw. Kwa, ada kahit dito'y balay tata. Nagpakadwa dagiti ubing yo, ta mabuting da ka daw. Kwa, sorry tatang. Naikuyugak lang kada pare din. Ay, inapundo na barok. Paawatan ka. Lalaki akmat. Amok tarik nam. Agam ko ba? Saan mo nga'y palubo sa barakrak ti pamilyam? Saan ko nga mo tatang? Siladyak mas bahalan ti iliw ko. Nabanog akong nga agur-uray ti sasangpit ni Criselda. No, sumangpit pa ya. Romeo Sipod baraw. nag-abroad. Naminsan na nagbalik bayan. Napatpatagan ti panag-abroad na. Hindi makadinna na kami. Saan nga umdas ti papawit na akwarta? Tapno ma-up ti iliw mi kingkuana. Anak, Saan ko nga mo? Nga niya talaga ti panggap na. kurak man no nagsaritaan nyo daitan gagasawa. Wan, saan ko nga mo no aginggat ka ano? Ang maibturan kan malabanak tiriknak. Kat, no tumteng ti aldaw, ang mailaw anak. Di naktok mapapasulan. Friend, nagsaya at tigasat mo? Asino nga iti mangipagaraw? Ang makadanon ka dita. Ken maayabam to pa yun ni Romeo. Madanagan ak, friend. Ang mga naman kaaramid iti dakas ni Romeo. No di na kun mauray. Friend, nasingpet ni Romeo. Amo ka din na maaramid dayta. Amon ka di. Anam mo kinitatang apas
saray parbangonan asumangpat. Anya? Ay. Daytan ti parikot no makasapol kit di ti kasukat mo, friend. Kunam tada na isawang na kanya kiti na minsan. Nagmatitirik na, friend. Apay? Anya dayta, friend? Sa bali ti atap na kanya. Iso at kayatan ti agawin ti Pilipinas. Anya? Agda ka nung saan ko na mapanawan dito eh. Anya? Ay, sus! Anya mat daytan? Imbes ko maasikat ti mangibaga iti kasta. Wan nga ron, friend. Iso kayat ko makaumay dito eh. Tapno mapanagnagan na nga awan aramid ko. Ay. Wala. Sige, friend. Sayatem. Saan aday tatimang dadaol itinapintas agas at adimtingken ka? Salamat sa balin ti turongon ti amin, friend. Anya? Sa bali mo tan ti atap ni Romeo iti saan ko pa nagawin. Ay, sus! Para iti pamilyayo dayta, friend. One friend, nagpintas tayo akong taway. Talaga, met? Ay, susapo. Ay, ilawlawag mo na saya at Kasta matimbagakan ko na. Kasano no dinak maawatan. Sa bali ti masumok ng aramid. Ay. Daytan ti parikot, friend. Sauce. Sige, Tori. Agyaman na kiti iyawag mo kan panangan andingay mo kanyak, ha? Wen, friend. Awan anyaman na. Ay, nako po. Excited. Aki tinapinta sa gasat mo, friend. Sa dino ti ayan ni Romeo tatang. Apesan ko ang makontak. Ay, saan ko nga mau, anak? Kahit agyaman hak tayo mawag ka. Amaw, kaya't ka kasarita, anak ka. Apay, ada ka di parikot, tatang? Anda, anak ko. Sakbay ko amarakrak ti pamilyam. Mangandang ka. Anya? Anya di kaya tiyo asawan, tatang? Amangan wag balaw kantaw. Adan sa bali a babae iti sidong ni Romeo. Anya? Wen, anak ko. Nasingpad ti Romeo. Ngam no makapanunod iti saan mo ang magustuhan. Ay. Tatang? Nabanog ka no na mangururay kan ka. Kat mawatak mo kay tao. Hanggang ita ka di pay? Ita pay ta nakasaganan dagiti kasapulan na nga umay dito'y Switzerland. Anya. Wan tatang, iso akayat ko akasarita ni Romeo. Sumarunon kanyak dito'y. Naurnosan dagiti amok dagiti kasapulan na, tatang. Anya? Addan dagiti ka sa pula masumarunok ni Marie Closilda e Switzerland, pare? Wan pare. Isa kinasaritak ni bayaw ni Stor. Ngayon pa lang ti mga sikaso iti talon na mapanawak. Kunakto pa yan nagasat kayo, pare. Dandani ako nakaaramid iti basol iti asawak. Daytang rod ti dayawak ken ka, pare. Basit langan ti saan ko nagbasulan kang kuana. Naimbag langan ta nalabanak ti panang sulisog kanyak kinichiri. Wen nga rod. Dayay, simurot itimak ng alakay. Namadalat ta parikot pariding. Anya pa'y lang ti parikot mo. Dagiti anak mi. Mabati da nga awan kami nga gasawa iti dinada. At damot ni katugangan, pare. Awan nga lakayan ni tatang. Amang ano dinan maiwanan ni da. At damot ni ading mo silbiak. Wan matkit di. Nga masabay lang tinaganak ka makadinada. Uray, tamaala yung tumot lang ida. Naimbag agasat daytan, pare. Sapay la ko ma. Tawanan dumating nga parikot, pare. Awan mo't nga ta, pare.
Tanasingpet dagiti anak yo. Aging ga si bibiyagak barok. Saan ko apay-payan? Dagiti anak yaw. Agyaman tatang. Sa bagay, kuna ni Criselda, may sarunumat may pagnadagiti kasapulan da papilis. Tap na makasurot da adagos kada kami. Ay, kito na. No, dalapan nakabalin na. Saan kayo apanawan? Para matlang kiti, kadagiti anak ko dito eh. Iso maawatak, barok. At sapay lako ba? Mataginayon pati sa lunat ko, anak ko. Tatang, Kan andamat ni Silvia akaduwak ang mga iwan kanakwada. uwan tatang. Kat agyaman ako na kada kayo. Agyaman naklaangan. Takalpasan, tinaunday apanawan, apanagin na dayoyo. Kat saan anabannog tapuso, managur uray. Uwan nga tatang. Napatig kanyak di pamilya. Kan amuyo, no kasanot panagayat ko iti anak yo. At datang dito si Switzerland, Romeo lakay. Anyat makunam iti sabalin alubong ta. Napintas. Pud no ti kunam. Sapay lako ma. Tamaawat am itan. No apay anas gadlauna ti tarigagay ko makapagnaid tayo ditoy. Uwan, maawatan kan. Saan ko pinalabas ti simbang pay aguntamay? Nasaya at dagiti amok lakay. Iso at tinulungan dak. Tapno sumaya at ibiyag tayo. Katangay kayat kumuhat ang makasurot no. Makaumay kayo. Iso inan ano sakti ado at tuok kan iliw ko. Ti saan ko apanagawid no. Panagbakasyon iti na ituding apanagtalinaid ko ditoy. Sorry. Tadyak na awatan ni Didamo. Yung pakawanan na kuma. No nagatapakpay kidingking kay ti sa bali. Kan agyaman akmat. Kasan ka na ilawan? Uwan, dandani akon na ilawan. Day tati pagyamanak iti Diyos. Tanagbalin ka anapod no kan naibtur. No pay, amok nga adong matirigat mo anak ibtur. Amok pa yan nadandanikan na ilawan. Uwan, pinampanunot ko lang ti pamilyata. Kan ado arigat mo. Maragsakan na kiti day talakay. Nga madapay palikot ta. Ano day ta? Dagiti anak ta. Kasunoitan. Duatan ng awan iti sibay da. Adda ka ti parikot? Ti pagdanagak. Amangan numayaw awandan. Taadayo tayo ti dinada. Adamot datatangkan manang Silvia Nakasaritak ni manang. Ngam sa bali laang no naganak ti makadinada. Nang runay ti panagdakkel da. Uray, tasaan mat nga agpayag. Sumarunudan kat dito'y danton nga ituloy ti panagaganda. Apo! Wow na wow ano kasta, friend? Isungarot ang nakaragragsa kagunay. Tadang dito ni Romeo. Kan at damot intindag iti amo katrabaho na, friend. Apo, nagsaya aton dahita, friend. Wen, at napakariribukan ni Romeo, friend. Anya man ang dahita? Tagiti na panawan ni nga anak ni Amangan nung mayaw awan da kanu, tawan kami ti danada. Ala, saan mo't siguro, friend? Tadamot datatang mo, kanti kamsat mo ako nam. Wan matkit di, Amom, friend. Ada iti upbringing dagiti ubing. No naisigod kadakwada tinasaya at asursuro, imut dadayta iti panagdakkel da. Kastameten iti panagbuteng da iti Diyos. Kumusta kan, Dore, friend? Ay na, naimbag man ta nakaawag ka. Kumusta ka bitan? Okay, mat friend. Uyang mom, at nandito iti pamilya. Oh, di mayat na kasta. Kaya
friend. Sige nga eh. Iso ngay mawagak. Tay padamag ko kan ka. Nga damat din dito'y dagiti anak ko. Ano nagsayatan, friend? Saan mo nakita ti post ko? Iti Facebook aya? Aya? Ay. Sana pa yung naglugat iti Facebook ko, friend. Among friend? Kas natagtagainap ti amin. Pulos ajak linamnama. Akal pasan ti ado at tuok kan rigat. Kas ili oh. Napintas tinagbanagan. Tinagbanagan mi. Ay, gatuan friend. Katdakal mati utang ko anay bag-anakam kan ka, friend. Jak to pulos malipatan day ta. Ta ini, panawan nga da parikot ko iji Kuwait. Di nak pinanawan. Ada kalata ng baybayabay kanyang, friend. Iso, agyaman aklaunay kan ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.